Hayi izinto zingahlangana impumelelo siyifiselwa yilabo ehlangana nabo esitaradeni. Ukuthi abasaziyo bafisa ukuthi kube kuyahlala komnyama ubambile. Amathemba sephume wonke aphela kumina. Kumanje ngidinga indawo yokufihla umzimba wami ngoba ukhathele ukuphakamisana lomhlaba. Umfowethu kwambuza imibuzo emibili emithathu. Uthe ngaqedi ngembuzo yakhe zavela zehla izinyembezi kumina. Wathi manje ukhalelani? Ngathi mfowethu lembuzo ombuza yona kufana nomuntu ofaka utswayi esilondeni sami. Wathi kanjani? Ngathi indlela yempilo lesengiyihambile ivula isilonde esikhulu esingeke saphola enhlizweni yami. Singcono lesesibonakala ngoba siyelapheka kunalesi esenhlizweni esingabonakali. Wathi kumina mangakuchazela ngodaba lwami kumanje ungangizwela usizi. Eminyakeni edlule bengilala esitaradeni kodwa namhlanje ngihamba ngemoto. Bayambuza abantu ukuthi lami ngathatha lento ngelabungozi kodwa cha. Ukuzethemba nokubekezela ikhona okuzovula indlela yakho yakusasa. Kusazolunga noma selishonile. Ngumlalazi imbongi yamathemba engekho.